lepas lu, ada ane jabo sisi, ada jabo tengah, ada masih jeruan. Tuh. Itu tongos lanang-lanang yang ayah. Oh, ini di kelot angin tu madan genah ke putreng tu ni. Oh, gitu. Man, toh. Kubuan areo to. Tongos apa to, Po? Tu nak wangun yang nada ada itu. Itu mirip genah walung ane. Tu ni ada penganggu mau berharap kan. Yen yung gelah ni mirip. Papa, ada nak tekuk uli kandang ni. Apa tepo? Bagian pecalang deh, Po. Pecalang. Wah. Ya. Lu gerho di tiang Gusti Patih. Ya. Dados Gusti rauh saking kandang ni. Ojo celeng busan dicok ke lakon panjang ini na. Jek. Ye. Tawang asan ini na. Kiduko ni, kiduko. Di tiang daging atur yang daging yadnya. Gusti, nawang di tiang nawang. Reng dijo genah pianak di tiang lo karuni ngatur yang ayah. Nonton cingang di tiang. Busan tepo jadi itu. Mas lewat busan itu. Itu mirip tu. Oyong ni lu nah. Nek kalau ada gaya di karang ke pate malu. Oyong. Yang istri-istri takonnya nang wang adoh nyinga ang mo jening ni. Jalan ni. Mailo to, Po. Mau tiang to, Po. Mailo. Memang. Dewa ratu ni. Sudah dikene unuk. Ning, bangun. Apa ni? Tiang bobo kene, Po. Tadi pun bangun. Bangun Dewa. Bapak. Udiang Bapak main. Saya nggak ada tongos tiang ini, Bapak. Bangun. Ya, Ibu Nelo. Semunio kena apa ni? Iluh teko uling kandang itu ngadat senjata. Sedone niluh teko. Dane pati hakong malun. Nak kengken kesujatian ni. Dengar malu ada. Bapak. Sangkaning suajani dasang yang widi. Agar pesan Bapak main ngajak adeng titiang. Nian seketo. Memehan. Sebenarnya apa dia Bapak? Tiang das-dasan. Das-dasan kengken. Das-dasan kebari kosong. Oleh dane pati agung. Syah. Agung corah jaya. Yen tuni tawang wakih belah tenas cai deh. Dong kene tingkah pepatih kini ni. Wakih kadi rasa jat mohalas, nu rasa nawang sesano. Mong saja. Nyen kekaden cai lo karuni, jelemo sing nawang kalingan cai. Wagi bang. Ning. Halo Sekar. Halo. Apa lo? Ya. Lo nak pedih? Nak kengken lo.
Tadi sing karesepan lah. Bapak, ujang dini di Jamban Puri nih Bapak. Benar pesan tuh. Puri nene saat maka bapak dukuh kane ngelahang kemudian dini di Jabo. Mai ke Puri. Tapi, napi ini dua yang dia. Puri ini. Wow, rasa titiang ngadur yang bibit. Durung rasa metanam sampun kecabut. Kantos layu dus-dus. Yen sing gelesen di tiang rauh, me sampun padam ipun. Jero dukung. Dados mekulit aktor jerone ringlinge kidon nake agung. Mina wenten wicara puniki mawelan jero dukung kadi berangti. Loh, Ruli. Ngiluh matur. Ane pesajo nyenuni ngayang. Loh, Karuni. Matur iluh tekene gelak. Buko hado wicara dini dipuri aksamaan gelak. Sat maka tanurati tekene kodani luke. Suwireh gelak maro pesan rauh kuling alih tirta penyengkaryanyane. Bicarane punika awet saking ketamatan titiang aturang ayah ing dadu agung istri. Sangkaning titiang enten urati. Kabut titiang untuk dane Gusti Ayu. Wedang sane aturang titiang nganggen perangkatan kau. Punika sane ngawenang duka dadu agung istri. Rares katundung titiang saking Puri. Kesarangin dane Gusti Patih Agung. Lo nang sekanang atori lo kadang linge kida duago. Rares durung lintang saking wewidangan Puri. Rares dane Gusti Patih Agung. Oh. Menawi saking sakit manah pun ninten sido hantukipun madu. Pangyang titiang latarak santukan titiang wenten ring biudane wawu. Yenten gelesen titiang rauh memehan sampun keparikuso pianak titiang ulih kane Patih Agung. Sing suwun-suwun ngai wicara. Asin selemah dino ngeraos ang yadnya ane letah, yadnya nusa sejabaning leyo ane menyet ngai nang yadnya bisa. Agung. Waluyo nasikin segaro atur titiang. Medaging kadi wacana nido sang Rama Dewa. Sane ngardi wuk jagatik, sane ngardi pusak pemimpin ni. Boyo wenten tio sangkaning ipun ipanyak. Sane mangkin sampun membukti Bapatih Cokore Dewa nganang biutane puniki. Nanging sangkaning biutane puniki ditiang uning ayang kesujatianipun Lo Karuni. Kegen? Kesujatian apa, Buen? Mirip ada wicara wane lenan. Siro Lo Karuni punika. Ya. Dadi jero dukuh mau balik mau takon. Lu kaden pianak jero dukuh ke. Lugero titiang raku dua gong istri. Ratu dua agung istri. Metangi Cokore Dewa. Lugero titiang raku dua gong istri. Amburang para kani tua. Agung. Keni hancuk Cokore Dewa ngelengan puniki. Ya. Yen sing pelih banggelah ngingetang paman. Ni sarung pusaka kita dah saterune. Pejenengan Puri ni subuh leng mekelu tanpa sarung tanpa rangka. Nggih, jero duku ring dijo menawi kenyang jerone warangka kedese puniki. Langkungan ken molas tibahan sane sampun lintang.
Dawak di tiang rerak jangan riko ring penepining duka drakatan. Raris panggih di tiang toyo memah pewarni barak. Riko raris duduk di tiang ngeluanan. Riko raris ratu duago. Panggih di tiang wenten anak istri sampun layu. Ring samping anak istri punika. Wenten anak kalit nedang nangis. Tur maning megalang senja antuk warangko keresi puniki. Sangkaning kangen manah di tiang. Dari waktu di tiang layone punika kepono. Dawak punika raben di tiang, tomah di tiange, talor mobot. Sangkaning tengkejut ipun tomplok layon. Raris lekat puniki pianak di tiang. Pengumputnya ratu duago. Tomah di tiange ngemas. Raris anak kalit punika penyamang di tiang sarang pianak di tiang ratu. Sani mungkin ring pangaput kerese puniki. Mesurat antuk erah urus ratu Lampung ngewacen. Dia Karunia Dewi Amartapura. Memang Dewa Ratu. Setunggal peparo maneh gelak setato nyambatan ngunduk ini. Ane jani maro galang kayun gelake paman. Pusaka kerese subuh mewali lenan tekento. Puterining Amartapura subuh kepanggih. Ning jeneng ayu Dewa. Uling jani Dewa dini jenek. Dini madan di pura Amartapura ni. Nene. Ada ne rakani Dewa mingsikin ni Dewa nene. Ama. Bro di tiang. Liagong. Kristro enam lecat saking gedong gitaran puri Liagong sampun api amat. Dewa Ratu paman. Kerese paman, bukan paman. Ya. Rasa jak gedang dia. Nak kengken cai ni. Kengken sujate ni. Bro, tekan doang subro. Lek dijo kaden keres melecat di kerau. Nancap di tangkah Gusti Patih. Sedo, ibu sedo. Memang tonen kadirasa puput bawas gelake subuh ngalapen pusakane meh. Meh Dewa Ratu. Memah gede ke uling karang kepatekan paman. Ya, idurat mako gede nih pateh aku. Ya. Aduh. Nak kengken sini beler. Mati nih. Ben drama misi watangan deh. Wah, mati nih. Aduh, ini cing awak-awak cuma bunyi. Isi kerau kan. Iya mati lah kon sing ado gedenya nih kengken nih. Iku ampun, kenapa ini gitu? Nih, dong keris mencelap ke tengah saung nih cahaya ado. Katanya tak mati. Parakan saja cai. Nah, aman,
Lugro titiang dah. Itu masih kejak mekejah. Manut pengandikan itu Bhagawanto Puri ini di subane pusakane mawali ke sarungnya ne patut ne jani. Kelebok di telenging segara. Keduluran Banu Pekara. Mapan segara kelawan Danu kesengguh pengeruatan dah semalo. Mawena. Jalan ane jani ajagang. Kesucian segara ni kita masih Danu ni wihadin tukade melarapan antuk Danu Kerti. Om Santi Santi. Bapak Ibu hadirin pencinta seni yang berbahagia. Demikian tadi telah kita saksikan bersama Utsawa Drama Gong Tradisi Sanggar Dewa Ruci Banjar Lambing Desa Sibangkaja Kecamatan Abian Semal Duta Kabupaten Badung. Para seniman penabuh disilakan untuk mengambil posisi foto bersama. Yang terhormat Ibu Putri Koster untuk berkenan